Kublai P. Baro. Homosexual people have the right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or be made miserable over it. What we have to have is a civil union law. That way they are legally covered. I supported that. Kini kita kintin kepada penkela na kintin Spanish, saya kintin paring haka subtitle jong ke documentary jong Pope Francis kepada kerteng Francisco. Haka ni kisngi, Kristan keleng-keleng ke pertai, kisngo kendit haba kios bagi osngo bagi social media, bagi news lah tho bala benar. Wa Pope Francis bala Christian hana yang kata ka same sex marriage ni civil union law. Ni bawala sya hana yang kata ka jina sjonglok jong sendrang para sendrang. Ni kentai para kentai, ni ki transgender para transgender, ni ki bisexual para bisexual, ni LGBT. Atau kedai sisa kumta, kai ke jingmut jong kini kentai jong Pope Francis. Segam ke jipen syai jong nah. Ni kong hakane ke documentary Pope Francis Ukraine sipanga climate change, kaji sumasuk kaya ka Mariam, ka economic crisis, educational and financial crisis, ka racism, sexual abuse, ka tama Syria para Ukraine, Malaysia leben joki Muslim Rohingya, sipanga ying kasem Kristan, sipanga klam COVID-19 kumta terter. Hagane ka documentary ka ba kan tatam, Pope Francis Ukraine tangkumba arpo second AA, sipanga homosexuals. Aku percaya berok kawai ke tangi kata kantin civil union law kabala penkela bakla subtitle but ka claim penlajing musatia ka message joka documentary berok kawai tito mentang ni pe kawai pakoi kantin ka Pope Francis Ukraine kana magin smoto ban lain ek jukul marjing mud baro ka benta ka bankom Pope Francis wong homosexual people have the right to be in a family. They are children of God and have the right to a family. Nobody should be thrown out or be made miserable over it. Hagani context, Pope uang baki homosexuals ki don kahok haying hasem jongki, baki deru ki kon jong blay, baki kwi pa ki men ki para, baki imlang sa alang kim day setiap kentak ni ban iben ki. Uang kumne namar bahak imlang sa alang, wat hakaying kasem ru ki homosexuals isya kain ben bagi isya kran ben kalau ngaba bagi parlok para George ki pediang ki indah bagi tip bagi dai ki homosexuals majulong mentahi niyo bagi beliau ki isi ki homosexuals kayin kasem ka badon yi kon ki belum homosexuals ru isya kran ben isya tharong habun rukom kabaar ban kabalong controversial pa namar ba asal thu bakla yakin ten jong Pope Francis Nangkan shua yagantin Spanish kumakan no Pope Francis lo que tenemos beheter es una ley de convivencia civil haktin paringpat what we have to have is a civil coexistence law haktin khasipat nan penkelar ni kai ka bagi dia don kalau ka an juga jingya im ne jingya don kat lang kemudian ayo kata coexistence ne ka jingya im ne ka jingya don lang masang thu ya kene kenten ngine masang thu ya ka documentary barok kawai hagwa Pope Francis Ukraine Jepang ka jingya im ne ka jingya don lang rengkat ubreu ba kamarian klaim kano Jepang patharika ka jingya im lang ubreu para breu klaim ka thama ne ka jingya per jat lang ba ka ten ka thlin ka snido ne ka jaka hatin paring ikot racism ne sexual abuse ne ka jingya thangan ba ka jing don jong ka hok jong barok lagi day ki barit ni ki baria ni ki baduk ni ki baruspa banak benta ki homosexuals ru day ban pediang ki kumba ki long claim kano ka je pair ban imlang sa alang ha ka society kapan chong shit yang pertai brok kawai bari itu ke Christian ya jin song kurim kentai para kentai ni sendrang para sendrang ni same sex marriage kalong namar baki pen song thu bakla khnang ye kan tin bo Pope Ukraine tagadai ley de convivencia civil takamut kaan jong kaji im ne jong lang ne coexistence ka subtitle jong ne contain Spanish haga documentary jong Pope kapan kelai kan contain kum civil union law
berkalung kelas kedai hak jimut sisa juga. Hak tin paring civil union law kemud. A civil union, also known as a civil partnership, is a legally recognized arrangement similar to marriage, created primarily as means to provide recognition in law for same-sex couples. Civil unions grant most or all of the rights of marriage except the title itself. Man ongkulum hapin kasi ka civil union law kamut ka an ban ailan yakan thei ban songkha para kan thei ne chandrang para chandrang ki press ki media ki social media ki i balatho union civil law haga subtitle jaga documentary kila sharan ko paniyo pheng yakan ka khubor te ke barok ba pios ngau na ki media kamtam na kiri ke bekerja ka same sex marriage ki pen priang kanang yakan ka khubor paniyo baklai kita bersida Pope Francis hak documentary jongku uklaim kran ARM sepang katakan el matrimonio del misio sexo ne kale de union civil kamut same sex marriage kajika jong kabalang ru kalong kabasai baka same sex marriage kadai kapo bayam bat kamla pediang ikal lano ru hoy kabalang kapediang ek homosexuals kumbakilom ndrei kam pediang setia ya jing songkha jongki kenthei para kenthei ne chandrang para chandrang kai kairu ba ya ki homosexuals la khot cha jing im sati bar badak jing duai ga jing im hok jongki kila ru ban poi cha jing long kristan bajanai en yuro Yesus Kristus junam amen.